Әл-Мұқит. Алла тағаланың көркем есімдерінен толық мағынасы азық беруші, азықты жаратып, мақұлықтарына таратып береді, даналықты және білімді жүректерге жеткізеді. Зікір етудің пайдасы: мұқтаж нәрсеге қол жеткізу. Я Мұқит, 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 я Мұқит. Алла тағала мұқтаж нәрсеңізге қол жеткізуіңізді нәсіп етсін. Алла тағала дұға тілектеріңізді қабыл етсін. Я Мұқит, 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 я Мұқит,
يا مقيت 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 يا مقيت